Allin jamusqa kaychik kay devoción matutinaman. Dios pahatun yayninmanta noqanchik kicharispa kasun chantapis parlasun kay p'unchaypi. Kunan día devoción matutina reparachiwanchik pichus tukuy cristianosta ari. Tal vez pankayki cristiano Dios ninchik pahta munayninta evangeliunta predicaspa kayki. Pero kay cristiano kausaypi, a veces no kanchik siente kunchik imaynatachus mana kunan punchay parlay munanichu Dios ninchikmanta nispa. Pero justo chay día munaspa kuyamasi tinkunakunchik runamasinchikwan pichus parlayta munan Dios ninchikmanta. Chantapis nisanchik songonchik hukupega mana munanichu, mana allinchu sientekuni, mana Dios wanchu kunan punchay qayarikuspa karqani nispa. Pero kunan Dios ninchik niwanchik, sapa ukninchik preparasqas kanachik tiyan, sapa ukninchik Dios ninchikwan qayarina tiyan p'unchaykunas ninchikta, porque k'aya minchaqa tinkunakusunman runa masinchikwan pichus reqsiyta munan Dios ninchikta, munayninmanta evangeliumanta. Imata ruwaspa kasun noqanchik cristianos hina sichus ch'usaq kanqa sonqonchik. Imata haywaspa kasun runamasinchikman. Chayrayku Dios ninchik niwanchik maychus kasan kay libro de Primera de Juan tawayuq chantapis pusaq chiklasqan niwanchik ajinata. Pichus mana reqsik Dios ninchikta mana munakuyta reqsinchu nispa. Pichus mana munakun Dios ninchikta manallataq rikunchu munakuyninta nispa. Imaynakan mankay munasqa kuyamasi. Si kan mana munakuyniyuq kayki chayqa, kan cristiano kaypis ima religión mantapis kay. Si kan mana reqsiyki kay munakuyta chayqa, mana reqsiykichu Dios nikita. A veces nisuman, pero Linet noqa iglesiapi tiyaspa kani, yuyarini predicasta, noqa líder kani iglesiamanta, predicaspa kani, pero Diosta noqa reqsini nispa. Pero sonqoyki ukhupitaj mana allin munayninta llank'arispa kasaykichu munasqa kuyamasi. Chayrayku ashka barawan hina kunandia Dios ninchik k'amikuwanchik niwanchik. Qankunaqa ch'uwa sonqo hina munayninta Dios ninchikpata reqsinayki tiyan. Chay munayqa reqsichisonqa Dios ninchikta. Chay munayri rikuchenqa runamasiykiman masqa hatun atiyniyuqchus kasan Dios ninchiktata. Tukuy llakiykunasta, tukuy imata vencenapaq, atipanapaq munasqa kuyamasi. T'ukuychaspa ninkay hinata kunan p'unchay devoción matutina. Masqa atiyniyuq kanman Dios ninchik tata, hatunniyuq icharis, ma importanchu niwanchik, sichus kunan p'unchay Satanás linkriykiman parlasasuyki nispa, ama ñawiykita, ama Bibliaykita qharichu, nitaq mañakuychu paymanta nispa. Kan atipayatiyki chayta Señor Jesucristupi chantapis ni. Señor, kunan sut'iyaypi noqayku kayku, hamuyku kayman nispa. Mañakuna kunan día kuska munasqa kuyamasi. Chaypaqtaq invitayki kuska k'umuykunapaq. Diosnita tay, kay p'unchaypi noqayku graciasta qoyku, porque reqsiyku maychus kay sut'i munayniykita. Chayman hinataq Señor kawsayniyku hatun testimonio kachun runamasiykupaq. Kunan día entregayku sonqoykuta Señor, qanchaypi tiyanaykipaq, llank'arinaykipaq, hatun chanaykipaq. Chayta mañakuyku Jesucristo wawayki sutinpi. Amén.